OK, dámy a páni, vítajte v mojom novom videu a my ideme dneska na to a toto je hra, kde musíme uhádnuť celebritu, takže my ideme na to, ale najprv, dámy a páni, dajte like, odber, koment. OK, dámy a páni, máme tu prvý kvíz a to je Mr. Beast. Kamo, Mr. Beast nemá až takú bradu, čiže OK, ale kebyže ho nepoznám, tak by som si myslel, že toto tu je reálne. Ale Mr. Beast je tento tu. OK. Kamo, teraz Will Smith. Kamo, on má proste asi toto tu. Kamo, what? No, počkajte. Tak tu, nie? Kamo, kto si myslel reálne, že má bradu? Kto si to reálne myslel? Keď Cristiano Ronaldo nemá okuliare a tu je, kámo, tu je jak Face Up. OK. Takže, no už poznám, že kde to mám dať. Kamo, toto tu, od toho herca som videl nejaké filmy, čiže OK. Je to dobré, ja som si myslel, že má takéto veľké vlasy. To je Ariana Grande, Vin Diesel, že easy, hej, medium, Taylor Swift. Kamo, ja som to videl, ale kamo, možno, áno, Conor McGregor, kamo, počkaj, možno, áno, Justin Bieber, kamo, ale on teraz vyzerá takto, tak, no, ja som to hovoril, a to ideme asi, máme aj checkpoint, takže dobre. Tu máme Angelina Jolie. OK. Nie, kamo, zase to druhé, to naľavo, čo bolo, to je toto tu. A tu máme Leonardo DiCaprio, Leonardo vyzeral takto. The Rock. OK, Chris. Kamo, toto tu. To je môj obľúbený spievak, takže Ed Sheeran, Emma Watson. Kamo, dobre. Tom Cruise, kamo, tu. A počkajte teraz. Tu. Nemám bradu, takže on nemá bradu. No, už som normálne sa nachytal, skoro by som sa nachytal, ale to je taká mini bradu. A teraz, kamo, myslím, že to tu, nie, no dobre, takže toto tu, daj mi, lebo to, dobre, skúsim toto tu, zase, nie, ešte toto tu, usam, kamo, počkaj, toto tu, dobre, riskujem to, kamo, počkaj teraz, kamo, ľakáme to tu, nie, OK, takže tu, dobre, toto tu asi tak vystihuje, Messi tu, kamo, dobre, tu, poď kamo, poď sem. Jak sa to tak totožný obrazok, kamo, že nevieš, čo máš dať, kamo. Dobre, skúsim to tu. Áno, dobre. Lady Gaga. Kamo, skúsil by som to dať sem. A ja vám ukážem aj prečo. Lebo tu má zle urobené vlasy, kamo. Takže tak. Ľaká ma to tu. Takže nie, dobre. Nemám až také šťastie. No ja hovorím, kamo, Tom Holland. Holandian. Máme tu Holandiana. Kamo, aj on, aj ja. Takže dobre.
No poď, Braško, poď. OK. Zle zase. To je tu. Tu. O, Harry Potter. Tu. Kámo, Jack Black. O chvíli má byť aj Minecraft film. Že na to sa veľmi teším. Kámo, tu. Kámo, počkaj. To som videl, ale... Možno tu, áno, dobre. OK. No, skúsim. Kamo, posledné, vieš čo to je? Posledné? Vieš čo to je? No už som asi vyhral, že? OK, ak sa ti toto video páčilo, zanechaj tu like, odber, koment, a vyhrali sme, dámy a páni. Takže daj tu like, odber, koment a čau.